Prva primera gobavosti po več kot 40 letih v Romuniji. V zdravilišču na severozahodu države so odkrili 2 maserki z gobavostjo, testirajo pa še 2 osebi. Po besedah zdravstvenih uradnikov je zdravilišče do zaključka preiskave zaprto. Romunski minister za zdravje medtem miri, da strank v zdravilišču ne bi smelo skrbeti, saj je za prenos bolezni potreben daljši čas izpostavljenosti. Več Marko Gregorc. Prva mlada ženska, pri kateri je bila okužba potrjena prejšnji petek, je stara 21 let. V Romunijo je prišla skupaj s 4 leta starejšo sestro. Kot maserki sta delali v zdravilišču. Po besedah ministra za zdravje se je ena od deklet septembra odpravila domov v Indonezijo na obisk družini. Pri materi je ostala skoraj mesec dni. Ženski so konec oktobra na Baliju diagnosticirali gobavost. Mama dânsei este acum în spital confirmată cu această bacterie. La o sesiune de masaj nu poate fi transmis atât de ușor această bacterie. Nekaj tednov pozneje sta sestri opazili več madežev in lezi na koži ter se skupaj odpravili v bolnišnico. Včeraj je diagnozo prejela še starejša sestra. Sum na okužbo ostaja še pri 2 sodelavkah, ravno tako iz Indonezije. Instituțiile abilitate au luat toate, sau istoricul din ultima perioadă a activității firmei respective, au fost contactați clienții. Medtem tako oblasti kot strokovnjaki pozivajo k miru in poudarjajo, da ta 2 primera ne predstavljata grožnje za preostalo prebivalstvo. Zdravilišče bo preventivno do zaključka preiskave ostalo zaprto. Bolezen ni hitro nalezljiva. În general, această afecțiune care necesită un contact prelungit, foarte apropiat cu persoana care este infectată. În principal, boala se transmite prin tuse sau strănut. Po podatkih zdravstvene organizacije letno z gobavostjo po vsem svetu še vedno zboli do 180.000 ljudi, predvsem v revnih in gosto poseljenih državah. V Romuniji so gobavost nazadnje zaznali leta 1981. Bolezen je ozdravljiva. Poate dura între 6 și 12 luni. După tratament, practic după 72 de ore, deja contagiozitatea scade. Ambele surori au început deja tratamentul și urmează să fie internate aici, la Spitalul Clinic de Boli Infekcioase din Cluj. Zdravniške preglede so opravili tudi drugi zaposleni iz zdravilišča, prostori so bili razkuženi.